tulu te wala tala tutupu ke lata ia mai pōnei. Takita ke he palimia e matakau ha Niue kua uatu ke he whono kop uofu mahiwa. Ko whai he kianga ke taunga hua he whono i ki pule. Mua tau mana tutupe ke he tawakau fufukaina. Kala whalahi atu ko okolo sana sone holo si hanei hata tulu te wala tala tutupu ke lata ia moe pōnei. Whakamua, kua kamatatua i e whanoanga lahi he matakau, he tau motu kau whakalataha he lalulangi, koe United Nation ne whakahingoa koe kop uofu mahiwa, mo e whakahoko ai ke he motu ko Azerbaijan. Koe matakau Niue, kua hoko atuai ke he motu ia takitaki ai he palimia lilifu Dalton Tangilangi. Puto ia ai ke he matakau e ikipule lilifu ko Esa Mona Ainu, mo ikipule he manga ko La Kepa, ko Ronda sia kia ato mailunga, mo tau ofisanga hua he whaulu whainga hua whakatuwhono. Hane Esta Pavihi, mo tau walatala ia. Okay. Ki sia ke he tau whakailoanga mai he whakatuwhono ke he tau whawhanga pepa, ko hawhangi e whanoanga nei he mamhe ahuni awhi. Ko e matapatu manatu kua whakawea ki e whanoanga COP ua hiwa in Solidarity for a Green World. Ko e whalu he tau manatu mahuinga kua amanaki ke whakatūtala ki ai hangauia ke he tau tupe langmatai, ke lata me tau motu ne lauia lahi ke he tau masimaskelea puna mai ha ko e hikianga he kalaimete. Mua atu whoki e mahuinga ke he tau motu he atu Pasifika, e tau manako ke tukutuku hifo mawhisi e tau whakaongaanga he tau kesekana ke he tau motu lalahi, ne whakalaulahia ki a e tau le kua, ne whai lauia e tau motu ki ke Pasifika ha ko hikianga he kalaimete. Ko iki pole lilifu Esa Mona Inu, ko whalataha atua ia, mo i puto ia ke tau whakatūtalaanga, ke lata me tau ngahua he tau motu he atu Pasifika, ke lata me tau whakaholoanga Restoring Island Resilience through Managing Invasive Species. Ko wina atu whoki lilifu iki pule Ainu, ke whakamatala ke he tau whakaholoanga he tau fuata, ko lau tōlu kua takitaki e tau whakaholoanga mai ano iha. Ko whakakise ia e tonga hua he motu ko Niue mo e mailongaanga he mahuinga ke he tau whakaholoanga ke leveki mo i puipui e tau takatakai motu mo e tau walatahi he motu. Ko whakailoa ai he palemia ke he whono ke pule he hao lutu e whaheta pukamale e whaulua tauhikianga ke tonga hua he whono iki pule. Ko e tauhikianga nei, puna mai he osi e tau vili ke whakahui whaulu wala he tuhi whakawe ne whakahoko ai he mahina hao kuso. Hanei e whakamatalanga he palemia ke he whono ke pule hanga o ia ke whaulu e tauhikianga ia. Tunga ni ho mai atu tōru he osi e vili e lata i mo e whakahui he atu tōru a Constitution tuhi whakawe. Whakisa tu whoki au e whala tau hiki ki anga ne manaki ki ai. Hau e takitaki ki lata mai whono ki pōle. Ko mapopo whoki e tau anonoanga ia. Tunga ni he loa tu tōru, o ta kehe tau kotofa anango matai, hai ai whoki e mataputu whono whalatalata, ke huhui whoki e sevolistia ke lata e me whikauia. Kato whaiwala whoki, ke tuku ki lota. So koe mga hunei, koe tau taha ni e whainga hua lahi ne hiki ai. Koe whainga hua e taonga ko toka hefu ki laro he ofisa, he Prime Minister, he watu ki mua. Hai ai whoke to hiki ki anga ke he tau whahe he tau private enterprises. Ka ko tau se ai whoke e mani ingoa ko tau Associate Minister. Associate Ministers e mautoro ni toka wha. I whela matai aki. I tau ngā hua la lahine. Tali mai hei loa ko ta mai mo e whakatoka ke he motu e taha moko kaila ua kau he whahita puka mole ke momu e a kau koe hui. Kua tokolonga e tau tangata he motu ni huhu kai kua e wholu he tau a kau fufu kaina tunga e taro leaf vine. Koe whakailoa he whainga hua takataka i motu e halau tūlua tau whakaoloanga ke whai tau seanga tunga ke he a kau koe hui. Ke lata mo e a kau fufu kaina ni. Ko e a kau fufu kaina ni kua au fia ai e tau kaina mo e tau wau uhi.
Taha ia lau tolu ni huhu ko ia whee ka whaitau seanga ke lata mo ia kau fofo kaina nei ko rosa ta whatuhipa mai he maanga ko alufitu ke lau. Ai lahe mena te tuni iloa ke moko nei. Si ka whakataka whee moko nei. Ko ingoa whuki tua kau he moko nei ka kai. Ko i hoi longa tua kau te tūlu he te tūlu a whanua. Ka koe haku whuki a tupe tupe. He longa lahe e tu pupu nei tunge e uiam tūku e taro vaena e ka longa e tu mena e tu kaina e tu tangata muatu ki a lufi. Pehea ia ko e linga lima e whanga kau fofo kaina ke he kehe ne tupu mawhisi ke he whahitua he kaina hana. Ko e to kau e tunga e ni hake he vi hako i to haku. Tō tahe lahi si mawhisi whuke to tolo. Tupe tupe lahi hakoa longa de to matakavi ko hoko e pupu nei kei si longa to kau ko mamase mai ei. Si ko ingoa e mena to tū ko late ke tause ki kaupā ki e pupu ke lea nini whanu viku ha to tūlo mutu. Pese ni he lalia ia ke tungi mo he hala hifo ka liuni e te waka fofo kaina nei tupu hake mawhisi. Ka ona to tū ki pe hong fulpu ke ufon e tau ni hangata tū ki mua. Ailoa ko e whea kauna kei ka toi ki ha to tūla tū kaina, puke ha to tūla tū vau. Ha koe ke lea lehi pupu nei, koe tāmasi he pupu nei e ta hakau noni hakau ka piki kei. Si ko koe ni mo ka lata ki ono whahokulo, ke lata ki tau isi tā mena kua tūtonu hia ke lata e me ha to tūla tū hakau he mutu. Ko whahanda pukoa mole ne whakahoko ai e taha whakamunu ina anga tose ke lata mo e whale tā vili hila fōwi tuila. Kua tolo atu e tau taki mai he whakatawhono, mo e tau hukui he tau whakatawhono ha New Zealand mo Sitalia ke he tau seanga ia. Mai longa e tau whakaholoanga he whainga hua hila, ne kua whakatupe ai he whakatawhono ha New Zealand mo Sitalia, ka mata mai he tau ua awhi me hongfuma walu. Hanei a Esther Pavihi mo e tau wala tala ia. Ko whakamatala e komisina tokolunga ha New Zealand ki Niue, li lifu ko Mark Gibb, mo e whakakise ia e tau tupe kua fuaki mai he whakatuwhano New Zealand ke langu matai ke tau whakaholoanga tā vili hila he motu. Ko e tau ua awhi hongfuma walu ne tā mata e tau whakaholoanga nei mo e whakatuwhano New Zealand ne fuaki ai 5.5 miliona tā lām. Ko e tau ua awhi hongfuma hiva ne whakailoa ai he palemia ha New Zealand he mga hala nā ko li lifu ko Dame Jacinda Ardern 5 miliona tā lā ke lata mo e whahinga hua tā vili hila. Ko lahi whoke tau langa matai mai he whakatuwhana New Zealand he tau ua awhi ua fulumatolu ke ta mai ai ua e masini generator no pawaki ke langa matai he mga aho nā ne malona e do inisini tā vili hila he motu. Si ko mahina ha me he tau nei, kua matutaki e tau langa matai mai he whakatuwhana New Zealand, fuaki ai 5 miliona tā lā ke lata mo e whahi tā vili hila. Kua whakakese whoki he hukui he whakatuwhana Australia, komisina tokolunga lilifu Katie Stewart, ua e miliona tā lā ne fuaki ai he whakatuwhana Australia, ke lata mo e tau whakaholoanga, ke lata mo e whahi tā vili hila hani we. Ko mena ia ko whakamole ai tata ke he ua fulu e miliona tā lā, ka mata mai he tau ua awhi hongfluma walu, ke lata mo e tālanga, mo e whakangahua he whale tā vili hila fōu he motu. Ke he whakamatalaanga he lilifu i ki pole Crossley tātui, ko whakamama ia e tau ngahua ne whakatali atu ki ai, e mataulu he mahina ti sama he tau nei ke liliu mai, e tau pulotu engineer mai he tau motu kehe, ke whakatu e tau masini mo e tau lākau hila ne whakahingoa koe pes, ke mai ki ai ke whakaonga e tau malolo hila tā vili mai he laa. Tali mai mahina Novema he tau e kwa mole, nā kai la liu whakaonga e tau malolo solar, he nā kai ngā hua mitaki e tau teke nolo nei. Kua whakau e atu e palemia li lifu Dalton Tangilangi ke he hana a whakamatalanga, ke lau tōlu he whahinga hua, mo lau tōlu e tau ofisa he whakatuwhono, ne malolo, he kumi atu ke he tau motu kehe ke maua tupe lango matai ke lata mo e whahinga hua hila. Koe whalua tau ngā hua lalahi he whahinga hua hila he tau mga honei, ke whakahangahanga mitaki e tau kawe hila, mua atu ke he whahi toke lau he motu ne whaile kuanga ia he whalua tau mga aho. Esther Pavihi, my BCN News.
Kua tolo atua e tau te ki tau ke kalisia ke risiano Niue, tau mga whaoa mo tau kapisinga ke he maanga ko mutala ululau tā mata whunua ke he awhaiu mo he whāheta pukua male ke lata ia mo e whanofo he ako aku fōu he maanga ko Reverend Scanlon Misepo mo he ana atu ko ua ko Mrs. Rosie Misepo. Tulu lai wala he tau whakaholoanga he awhaiu mo, whakamua ko tausi ai e taha whakamunuina anga ki he viveo e tau uwhi ki he tau lapa maka fōu, mo e whakamunuina e whakakatoatoanga he taunga hua ki he whakafōu e whaulu wala he whaitunga he maanga. Koe wala nei he whakaholoanga ne whakamunuina i hulu motua he maanga ko tūtau e sia ki whilo mo e ako ko Reverend Moka Tonga Kilo. O si ia mo e watu ki loto ke lata mo e whakanofoanga ako ne takitaki ai he Pelisitini e kalisia Niue ko Reverend Navy Salatielu. Koe wala whakahiku, koe tau kainga lui, mo e tau whakamatalanga mo he tau matua he maanga ko ha kupu. Kua whawhala i e tau hiapo, tau potu mo e tau ie longa ko fuakia tua i ke lata mo e ako fuu he maanga ko mutalau mo he halau tūru a tau matua mo he tau maanga ko ha kupu muliku. Ko Reverend Scan Misepo me hana toko ua ko Rosie ngā hua whakamua ke maanga ko Hiku Tawaki. Koe matakau Shin Moi Oneness Home Peace Run, ko hoko mai ki Niue, ko e whakamua nei he tau whakaholoanga nei ke he Atu Pasifika. Nei ho hoko mai alau tūlu ke whahenga hua whakapuloa mai mai ki ai whaolu he tau tangatanga hua ke totoa e Global George nei halau tūlu. Pe he mai te ki tau ke matakau ko Stacey Marsh ko whiawhia lahi alau tūlu ke ho hoko mai ki Niue mo e whileweia mo tau tangata mo e whetufatuwha ke halau tūlu a tau whakailoanga mo tau talahawanga ke mawhala. Ko mai ki fōki alau tūlu ke whileweia mo li lifu pale mea o Dalton Tangilangi, tau waonga, tau matakau ke kehe, tau matakau whiua sipote, pia fōki me tau whahenga hua e whakatawhono Niue. Mo lea e tahi seuli mua furu e tau motua nei, he tau whakahaloanga nei halau tūru, mo e ko mai ki fōki ke whileweia mo e tokolonga e tau tangata he lalolangi. Ko e Peace Run nei, ko e whakahaloanga he lalolangi katoa, mo e mai ki ai he tau tangata ki to tō me uta whanua e awhi nei, he mawhala, mo e he taha tangata ke he taha tangata, mo e pia fōki ke uta whanua e he taha motu ke he taha motu. Taha e pulotu tuhi tāla mo e pulotu anthropologist mai he motu ko Sihamani ko Dr. Hill Road Aurora ne tohia i e taha pepa hangau ia ke he tau tufunga lalanga he motu ko Niue. Koe whalu atau koloa nei ne tātu e ia ke he motu ko Sihamani mo e toka ai ke he taha whare whakatata koloa ne whakahingoa ko Humboldt Forum i Berlin. Koe pepa nei ne whakamōli ai he tau uawhi mo i hiwa. Ua fulu e tau e kua mole ne hoko mai a ia mo i nofu ke he motu. Mo i tau se tau kumikumianga hana mo i tūtala mo i tokalonga he tangata he motu. Kai whinatu fōkia ia mo i tūtala mo i tau se tau kumikumianga mo lau tōlu e tau tangata Niue ne na nofu ke he motu ko New Zealandi. Kua pota ia e tau pulotu nei ke he pepa ne whakahingoa ai whakaperitania Weavers of Men and Women. Tala hau mai ia ke BCN News, koe ngā hua nei hana tau se ia ke lata mo i Berlin Museum he motu nā ko Sihamani. Koe whale museum nei ne mua atu e longa he tau koloa tufunga la langa mai he tau motu he Atu Pasifika. Koe hana manako ke whai langaki he papa nei ne ko tuhia whakaperitania ke maeke ai he tau tangata he motu ke iloa tau mana ne ko tuhia ia. Ko mai longa foki e lau tolu e fulufuluala he tau tufunga la langa mai he motu ko Niue, mai manako ke tuhia paua ki e taha pepa ke pota e tau pulotu nei. Koe pepa nei mai ke whakatau ai ke he whale tahi ono art gallery i loto alofi. Ki sia ki loto he pepa nei foki tau ata ni kua poki e ia ke mga hala ne nofu mai e ke he motu, si pihia mo tau koloa tufunga la langa ni tau paki e ia. Toko ono alau tūlu e tau tangata ngā hua whakatawhono, ko maua e tau skola sipi ke o atu ke he motu ko New Zealandi, ke tau se whalu e tau whakakoanga kū. Ko e tau whakaholoanga manaaki a nei ne whakatupia he whakatawhono ha New Zealandi. Ko e tau whakakoanga nei ne whakamalolo halau tūlu a tau ngā hua. Ko lau tōlu ni maua e tau skola sipi nei go Brittany Leomotu mo Diane Paumale ke he tau whakakoanga public sector leadership, ko Etron Tatui mo Jare Ringamoto ke lata me tau whakakoanga ke whahe trade policy, ko Catherine Ikitule mo Chamberlain Peter
Tō atu laua ke he tau whakakoanga Pacific Diplomatic Training. Tu tala e mo Catherine Ikitule hangawia ke he tau scholarship nei. Whiawhele hi hakoa mai ke mo e tau opportunity be ke lata me tau whanau, me pia ni me tau whata ke sea madola ta pala ngā hua ha koe. So, mai ka madola ke liru mai ki nei, ke ngā hua o la me whai ngā hua he Foreign Affairs, ke la matei ta tangata kau mai whafo, mai ke me madola ke whewheha madola building relationships with them. So. Kua whakailoa whoki e taha he tau whanau whakaako he wha he tau ngā hua pisinisi kua liu mai he hana tau whakakoanga ko Jodeci toho waka mai maanga ko Makefu, ni whinato e mahina o kuso he tau nei ke tau whakakoanga, mo ngā hua mai taha company ke he motu nā ko New Zealand ke he tolu e mahina. Pihia e whalu he tau whakaholoanga scholarship manaaki ke he lata mo e tau tangata ngā hua whakatuwhano si pihia mō lau tolu he tau whahinga hua pisinisi he motu, mai ke kumi atu ke he ofisa he komisina toko lunga a New Zealand ki tāpeu ka whia manako ke he tau scholarship pihe nei. Ko hoko maitua i e taki fōu Hamatawai Resort, ko ia ko James Shilton, whanaua ia he motu ko Wells, ka e nofo atua ia ki Broome, Australia, ke he hongfuru e tau. It's an honour. Ka hua whakamua ia ke he Mongrove Resort Hotel i Broome, Australia, ne hoko mai a Shilton ki Niue ua whahita puka mole, Moe pehe a ia kua whiawhia lahi a ia, moe manako ke ngā hua ki Niue, he osi e kise atu a ia, ke he taha ata Niue ke he National Geographic. Manako a ia ke hana takianga ke he whale tali whenonga Matawai Resort, ke tau se ia e whale nei ke hoku atu ke he whaapueni lima e star, ke kamata mai he mahina a Inuali, moe amanaki fuke a ia ke tau se whakafua watu ke he mā o fisa moe uafuru e poko mamohe. Tō ngā hua ai a Shilton ke he Matawai Resort ke lima e tau. Taha e whakatātā he tau whakasino tāpaua ki he pulutu ko Reverend Dr. Matangi Jessup Vilitama, mo he ana tamwhiwhine ko Crystal Matangi Vilitama, ne whakahoko ai he whāheta puka mole ke he whale tāonga Niue. Ko e whakatātāanga ne whakahingoa atua, ke whakamanatua ke taha seo whitungwhumawalu e tau he hoko mai e talamitaki ki Niue. Mai ki ai ke tutala mai pulutu ko Reverend Dr. Matangi Jessup Vilitama. Ko e tau whakasino nei ke talahaua ki e tau whianga, whakamotu ha tau tōru, whakaniue, mua atu kei tuang hako whakatangata, puri ha maua ko e tau tangata. Haka mena ngasia ne tangata mo halau tōru ki sianga, mo e tau talahauanga hangao ke he tau anga whakamotu, po ke tau whianga whakamotu. Mua atu ke he tau whakasino nei, ne whakamutapatu ai koe atua. Ke liu o nono, ke he kamatanga he motu. Koe motu ha tau tōru, ko mena whakawea ke he mui whakanganga. Koe mui whakanganga ne malolo lahi, whakawea ke anga whakamotu. Moa ai tau kamata mai he tau atua, whakamua, si hoko mai ke wahaya Kerisiano, hoko mai loto Kerisiano ki hinei. Si hau pihia e tarahawanga ki tau whakasino nei. Whakataia ke he wharu he tau whakasino ne tutala hai e tarahawanga hangao ki he whonua ngalo. E whonua ngalo ne o mai e tau atua whakamua Niue, po tau tangata whakamua Niue ke no nofo e motu nei. Hai e tau tarahawanga hangao ke tau atua tunga whaao mo huana ki langi a sea mo wharu foki. Hai foki e tau wharu tarahawanga hangao ke he toka motu. Mai tau kakano kua whakasino ke kisikisi tau tangata ie me liu manamanatu ingane tangata hama enono ke whakasino mo e whaitarahawanga ke harau tōru tau loto. Hama nei tangata ni kisia e toka motu. Kai longa i tau tarahawanga ne tahifo mai tātu hau si lari au ke tae whakasino whakarata ke tau tarahawanga ia. Nei whakatātā whakamua e tau whakasino halaua ki unuwehi mutalau, he aha whakatātā he maanga he mahina kwa male. Koe amamnakianga he matua mo he ana tama ke liu whai whakatātanga whoki he tau whakasino halaua ke he tau mahina i mua. Si penaha tu tūlu tau walatala tu tupu ke lata ia mo ia whewhinei, lona wha me munuene pōtu li liu whelewia ki whaita pukahau, o sana sini holo nei, ko mawehi atu munuene pō.